Pamiarsa, sane mangkin titiang aturang satu mebaso Bali, mamurde imacan nantang manusia. Imacan nantang manusia. Ilustrasi oleh Gusti Agung Sanjaya. Kacerita yang antuk Imade Sugianto. Durus Piarsia. Makejang beburon dialas jenggalo silo jejah tekening imacan. Sawirah imacan galak turhamas ngamah beburon lenan. Ikidang, kambing, bojok, sampi, jaran, makejang borosina. Dugas masiat ngelawan gajah. Imacan nyeda ngalahang beburon gede matamu lelentuk. Sesukat imacan ngematiangi gajah. Perjani alas jenggalo silone serem. Rikalo tengai, imacan ngelincak di tengah halase. Duga sentuh, imacan nepukin gajah sedang ngetis di punyan kayune. Woi, gajah! Gitu imacan ngertak gajah. Bangunang iban cai ini. Engalang, sembah kai. Gustin cai ini teko melancaran ngude cai numa melun. Singlah penguno dike cai dari panjak. Bangunang iban cai ini. Ampurayang titiang Gusti. Gitu pesaut gajah. Gajah inget kening timpalnya ane mati serap macan. Iyo pules boyo sangkaning tusing nawang sesanan banyak tekening Gusti. Iyo pules kerano gelem. Dong kai tusing medayo nyang abadi. Awak cai ne dogen gede ke walau cai beburon gerap turin belok. Cai beburon gede-gede ono. Gitu imacan walek. Gajah maut saha bangun. Ipun ngangguk-ngangguk kang sirah ne. Cihno sembah bakti tekening raja. Sujatin ne gajah gedek. Keleng sumbung sajan cai dari beburon. Antosang pawales kaini tekening cai. Sing bungan ibu ngemasin mati. Gitu gajah ngemik-mik dikenal. Nunas pangampuru titiang Ratu Agung. Sayu waktu titiang beburon kalintang belok. Nanging titiang nenten jegerap. Durusang cingakin tundun titiange. Gitu gajah nujuhang tundun ane mata tutur magete. Titiang wau sajan masiat ngelawan manusia. Titiang jengah gedeg santukan manusia punika ngusak ngasih kedatuan palunguh cokori ratu. Semalih pun nantangin cokori ratu. Sekali puniki munyini pun. Woi, nyen rajo edini. Kal tang-tang ngajak masyat. Kal matiang angon caru. Asa punika omongan manusia ne tekening titiang. Niko teh mawinan titiang jengah. Gedeg santukan puruni pun nantangin palunguh cokori ratu. Kal jag-jagin torkasaup aji tamu lele. Nanging manusia bejat maklid maimuh ipun ngebogen. Tundun titiange katebek antuk tumbak. Ulian gedeg basang titiange tekeningipun malih titiang ngepungin.
Risampun majepuk malih ipun ngomong. Ijang sing suke masiap ngajak cai, joh taning kawisesan caine. Kemo jani cai mulih, alih rajan caine. Imacan mare masai ajak kesaktian kaine. Genten manusia nang tangin palunguh cokori ratu. Bang yang titiang saning lawan tur ngematiangipun ni manusia. Niki wantah Sudarman titiang nyarake ring palunguh Gusti. Meneng palunguh cokori ratu ring purian. Bang yang titiang ngarepangipun ni manusia. Ngoyong gitu saut Imacan. I gajah makenyem di tengah hatine sawireh jadne ngenen ngidang nguluk-nguluk Imacan. Gelah bagian ngehang mungin caine buko ketu. Saja cai prawira tur sutinih tekening kumi. Kewalo kene Depang kai ngematiang manusia mapan iyo nang tangin kai. Ngoyong cai dini. Gitu pasaut Imacan. Alon-alon dumun Gusti Prabu. Gitu i gajah nuk tugang satuan. Rikalo titiangnya madang ringipun. Manusia. Melahang cai mapete. Gustin kaini sitang situh turing teguh sing bungan cai lakar ngemasin mati. Gede menyenipun nyauten. Icang subo biasa ngemati yang macan. Asa puniko pawalesipun ni manusia ratu. Imacan ngancan pedih nih ngehang satuane gajah. Matane nelik ikut nemenek. Iyo ngaung tur ngedengang caling lan kukun nerencek. Ken goban manusonin tuh. Ngalang sama kang. Inggih kawen tenan manusone punike. Awaknya cenik gilek. Ngelah batis lan 5 kali. Pelaibna becat. Suudna tuin titiang ipun malaib nganginang. Imacan ngengalang maka costur mekaduling tongo sentuh. I gajah gede ngerikik man nguluk-nguluk Imacan. Jani mau gantin cai ne mati. Sajo cai sitang situh teguh kiwalo ngulahangkoh. Nirguna siteng teguh yening polon cai ne moh. Mati bo jani mati. Becat sajan pelaib ne macan. Nak kedisisi nabingi. Ia nepokin anak negan kayu. Anak itu mabatis daduo. Malimo daduo. Pajalane satu jeg-jeg. Pasti manusia ne. Gitu kena yoi macan. Woi manusia. Gitu macan ngertak. Apa ke cai manusia ane nang tangin macan masyat? Apa ke cai ane nyerihang banyak gelahi gajah? I manusia ngejer nepokin macan galak nagih nyagrep. Ipun ngunyalang angkihan. Maut sahu nek tegang bayune. Apa ngenah dusing jerih. Ampura Gusti Prabu. Titiang wantah jelema belog dorin lemet. Adan titiang ketut nyamprut. Geginan titiangi ngalesang. Titiang lempe.
nenten prasida seorang Gusti pinaka raja dikiring tengahing wana sane sampun kasub kawang mawi sesa. Titiang ten purun nang tangin palungguh cokori ratu. Gitu ketut nyamprut nyautin macan. Men nyen manusia ane siteng tur nang tangin macan masya. Ipun timpal titiange bagus tas karo wastanyane. Ipun juru boros kalintang wanen tur sampun akeh mematiang macan. Pedih ne macan ngancan ngabar-ngabar. Iyo dot engal macepuk tur ngematian juru boros ane madan bagus tas karo nentuk. Orahin timpal caine mai jani. Kai dot muktiang tekening iyo. Tuah kai ane paling siteng paling mawi sesu dialasen ne. Ampura Gusti Prabu. Yening titiang aleh ipun ajak meriki. Nenten ki Gusti Prabu pacang matilar saking genahen iki. Sauning titiang bagus tas karo puniko kalintang sakti. Ya diastun ipun kategul nenten jejerih ngarepang musuh. Oh, cai seng saya tekening kai. Nah, lamun ketu tegul lawak kaine dini apang tusing ngidang mekaduling tongosen ni. Kalam tosang juru boros sane sumbung to dini mo engalang tegul kae. Ketut nyamprut makenyem. Ipun ngalang nyamak tali tur negul macan dipunyan kayune. Sud negul macan iyo magedi samilango negen sang ne mulih. Buin kejap ne ketut nyamprut buin teke kalah se. Kewala iyo tusi ngajak bagus tas karo juru boros ane kalintang wanen tur teguh hento. Ipun teke padidian samilango natan tumbak. Sing maklune tumbake kataan jebang di bawang ne macan. Sampunang lali like, subscribe lan komentar. Sukses.